Assalamu alaikum aziz teleseyirciler, haberler informasyon takımı sonki diseleri hakkında öz levhalarında tarif edecek. Studiyada men Fadime Seyitmamu çalışam. Bugün böyle malumatlar haberler programımızda takdim edilir. Kırım'da 7 şehir acil yardım stansiyalarına yangi arabalar verildi. Yarın Kırım Cumhuriyeti'nde nakliye belgisi ödelenevi için sonki kundur. Vatandaşımız Sultaniye Siflayeva Moskvada geçken olimpiyadada galip çıktı. Bu ve diğer haberlerini bizim yayınımızda seyir etiniz. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Maliye Naziri muavinine Maksim Areshkin'ge iqtisadi inkişaf nazirliginin yolbaşçısı olmaqını tavsiye etti. Böylelikle 34 yaşlı Maksim Areshkin şimdiki kabinette en yaş nazir oldu. Areshkin Maliye Nazir muavini vazifesini 2015 sene Mart ayından beri eda eteydi. Maliye Nazirliginde o makro iqtisadi yönelişinin kuratörüydü. Kırım Cumhuriyet Yolbaşçısı Sergey Aksyonov Kırım'da 7 şehir acili yardım stansiyalarının müdirlerine acili yardım arabalarının anahtarlarını tutturdu. Bu vakıya eyalige yardım gösterilivinin keyfiyetini yükseltir. Tafsilatlıca bizim muhbirimiz Safiye Şukurova devam etti. Kırım yolbaşçısı Rusya Avtopromu'nun 12 VAZ arabalarının anahtarlarını Yaltak, Cankoy, Karasu Bazar, Kezlev, Keriç, Kefe ve Ahmedit şehir acili yardım bölüklerinin müdirlerine verdi. Cumhuriyet başı emin yanı maşinalar yardımının sakinler keyifli ve hakikaten acili yardım alabilirler. Новая техника поступает, слава богу, по поручению президента. Все регионы комплектуются новыми машинами скорой помощи. Техника новая, на базе старых автомобилей, то есть отечественного производства. То есть, но тем не менее внутри новое оборудование, полностью комфортное для того, чтобы и пациентов перевозить, и носилки снимать. Но вот поговорили с людьми, в принципе говорят, что машины укомплектованы согласно современным стандартам. Kırım Cumhuriyeti'nin Haza ve Acile Yardım Tıbbiyet Merkezi'nin müdürü Sergey Astankin haydetkенine göre federal maksadi leyha boyunca bu senenin sonunaca da 40 araba beklenili. Aynı bu miqdar yetişmegen maşinalar sayısını kapatır ve insanlarga gerekli yardımını yetkezer. Ситуация, которая сейчас с нашим автомобильным парком настраивает на положительные результаты нашей деятельности. В рамках федеральной целевой программы еще будет поставлено 36 автомобилей скорой медицинской помощи, 12 из которых будет приобретено за счет средств бюджета Республики Крым. В целом, эта проблема нас закроет 2016 год на 100% в части готовности нашего автомобильного парка по выполнению доставки бригады выездной к месту вызова. Maşinalarda acile yardım gösterilmesi için gerekli yanı donatmalar var. Onlarda tıhızdırıv, tertibatı ve kondisyonerler yerleştirilgen. Есть возможность проведения мониторинга жизненных показателей пациента. То есть крайне необходимое оборудование для оказания медицинской помощи в этих автомобилях есть. Понимая важность и стратегическую важность системы здравоохранения, а именно службы экстренной медицинской помощи, было принято решение, что за счет вот этих федеральных средств наш отечественный автопром будет изготавливать машины скорой медицинской помощи для всех регионов Российской Федерации. Ekimlerden beraber aydavcılar da pek huvanalar. Onların fikrince dağlık yerlerde aynı VAZ maşinaları gelişi. Мы ее давно уже просили. У нас просто 2 газели и 1 соболь. Но когда сейчас зима начнется, снег, грязь, у нас газели слабо ходят. Нам вот такие вот именно УАЗики. Ну, здесь уже, конечно, это как старые УАЗики у нас были. Ни кондиционера, ничего не было. Здесь и кондиционер есть, и оборудование есть, все есть. И проходимость, и коробка уже, пятиступка уже лучше. И меньше, расход топлива все меньше. И двигатель совсем другой уже, инжекторный стоит. Вообще это уже получше, чем старые УАЗики были. Газель тоже неплохая, но она по проходимости слабенькая. Это вот как раз для гор. Ridvan Setmemetov 20 yıldan beri eski Kırım'da acile yardım aydavcısı olarak çalışa. O bildirdi böyle maşina olarga çoktan pek gerek idi. Eski Kırım doğru yerde de hep yerde bayır. Şimdi su çektiler, gaz çektiler, bütün yol da yok. Onun için bu vazikler bize pek gerek idi. Nasıl diyeyim size? Nefes şimdi tıgaran ağır bekim. Çünkü gazeller verdiler ama onlar yaz vaktinde güzel. Bize даже dağların içine girip çıkayık öyle oluyor. Ben belesem vazikten yaxşı maşına şimdiki güne yok.
2 yıl devamında Kırım Cumhuriyeti 160 acele yardım araba elde etti. Yılın sonuna ciddi 40 maşına beklenili. Sefiye Şukurova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Kırım Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov haber etti ki Geniçesk'te avalar suvu başlagan vakit Kırım bu regionga gaz vermekni devam edecek. Evvelleri Cumhuriyet başı bildirgen edi. Kuz-kış devrinde Kırım Ukraynaga yarım milyon kubometrgece gaz berip olacak. Ama soğuklar kelgeninin gaz kolemi de artacak. Ну, была заслонка закрыта, вот погода была теплая эти дни, то есть там в данном случае, то есть газ не поступал, там они там в районе 4000 кубометров получили, то есть в первые дни. Не знаю, но если там те же люди будут у власти, которые там желание там больше навредить нам и своему населению, может быть, они не откроют в данном случае там со своей стороны заслонку. Вот сейчас температура падает, ну, необходимость и потребность в этом газе есть по-любому. Ну, а там все будет зависеть от вредности украинских чиновников. Hatırlatamız, Geniçeske yakarlık беру в ноябрьның 12-сінде ақшам saat 20:30-та Rusия президенті Vladimir Putin'ның ve Kırım yolbaşçısı Sergey Aksionov'ның emirleri boyunca başlanған еді. Украина невбеттeki авиацион хабер кағытларыны нешір етті. Олар иле Қарадеңіз сувлары үстінде учувлар үшін яңы хавлы зоналар белгілене. Бұны Ава Нақлие федераль агентлігі хабер еті. Хабер кағытларында яңы хавлы зоналар белгілелуінің себеплері белгіленмей деп қайдеті Росавиация. Бұл елелікнен Украин тараф невбеттeki кере Русияның ава фезасына кірмеге тұрышты. Росавиация хабер етеге Қырым үстінде ұчмақ бұтынли хавсыз. Ярымада üstündeki ava fezası kapatılmayacak. Rusiya ava şirketleri Ahmedjit ve diğer Rusiya şehirleri arasında hafsız reysler beceriler. Dekabr biri Kırım Cumhuriyeti'nde nakliye belgesi ödelenimi için sonki kundur. Bu belgini araba kaydetilgen yerde tolemek mümkün. Paralar Kırım Cumhuriyet büdjetine yollanılan. Aytavcılar kaydetilgen vakitte tolep yetiştireler mi yok mu? Bu vaqta muhbirimiz Alime Kaybulayeva bile. Бүгінге күнге Ахмеджит соқақлары машина иле толы. Араба насыл олғанына бақмадан әрбір айдавжы бергі төлемек керек. Ахмеджит сәкенлері бұл вазиеттен насыл шыққан ақында бір шымды білежеміз. 2014 сене чықарылған Кырым Жумхуриетінің нақлие бергісі ақында қанунға бинаен арабалар қайдетілген эпсі гражданлар нақлие бергісіні төлемеге боржылулар. Белгіленген мүддет декабрінің бірінде екінлене машина бергісінің көлемі моторның күчу иле бағлы. Бұндан ғайра араба не қадар сон чықарылса, бергі бұл себептен эксілтіле. Кырым айдавжылары айтқанына көре олар яңылықлар ақында білелер, ама әркез бергіні төлеп етіштірмей. 470 рублей вчера уплатил. Сейчас туда и направляюсь. Мне еще не приходил налог, но хочу оплатить как можно скорее. Может быть, сегодня успею, не знаю. Нет, я еще не переоформил. Нет, еще не уплатил, потому что еще не пришла мне квитанция в этом году. Ну так приблизительно считал, да, как бы друзьям приходили квитанции по объему моего двигателя, где-то 400 рублей будет выходить. Мне на домашний адрес пришло письмо. Пошел на почту, оплатил. Да, поедем в Бахчисарай. Это сравнительно небольшая сумма, но я считаю, что надо ее платить. Машину имеешь, надо платить. Поэтому мы к этому очень положительно относимся и всем желаем, чтобы все платили. От этого, собственно, и строятся дороги, там делается еще то, и поэтому его надо платить. Егер де бұл бергі төленілмесе, араба сайыплеріні меморияда жинайы месулиетлік беклей. Боржа сабына бергі идаресі тешкеру кечере біле, әмде пеня тайынлемесі вемал мүлк чекіп алынмасы мүмкін. Хатырлатамыз, эвел нақлие бергі мүддеті октябрінің біріне бекленілген еді. Ама sonra бұл мүддет 2016 сененің декабрінің біріне кечерілді. Алиме Кайбулаева, Аким Бекиров, Millet için. Москвада Алифорд mahkemesi декабрның 5-інде Қырымда диверсиялар азырлануы ақында иш бойынша украинлер Евгений Пановның ве Андрей Захтейнің апске алыну мүддетіні девам етмек ақта тақиқатның ресми режасыны бақажақ. Mahkemеге жеза мүддетіні девам етмек ақта тақиқатның ресми режасы келді. Деді mahkemeның матбуат кәтібі Екатерина Краснова. Тақиқат қабатланғанлар диверсантларыны 2017 сененің март айына қадар СИЗОда қалдырмаға режа еті. Хатырлатамыз, август айында Русияның федераль хавсыздық қызметі Қырымда Украина мудафа назирлігінің истихбаратчылары или азырланған терактларға yol бермеген ақында хабер еткен еді.
Бүгін Қырым Мундислік педагогика университетінде Қырым топрағының қараманлары серлевалы китабының тақдимнамесі олып кечті. Біздің телевизион тақымымызды бұл тарихи вақаның шаты олды. Новая альтернатива адлы жемаат тешкілетінің яш муалифлері Қырым топрағының қараманлары серлевалы китапны нешір еттілер. Тербие ве ичтимай иш бойынша проректоры Сервер Джилялов кайдетті ки шымдыки кенчлерге бойле кебе китаплар керектір. Выпуск таких книг, он очень полезен для молодого поколения, потому что они должны помнить о тех героях, которые были непосредственно представителями именно нашей крымской земли. Вот. И люди, которые знают свою историю, у них есть будущее. А эти книжки, они благоволят знать свое прошлое и о тех героях, которые когда-то были на нашей крымской земле. Китапны екі тілде, яғни қырым татар ве рус тілінде нешір еттілер. Китапның тиражы 1000 нусха. Китапта 39 Совет бірлігінің қараманларының, жесірлік үшін медальлерін сайыблерінің, шан-шурет орден кавалерінің адлары. Олардың арасында ойлымден сон бұл унванға наил олғанлар да бар. Главное в этом, что крымская земля, она, конечно, дает своих героев. Этот симбиоз народов, наций, культур, это взаимодействие, оно в любом случае будет давать очень хорошие плоды. Поэтому наша задача воспитывать нашу молодежь как патриотов. Ибо люди эти сложили свои головы за свою родину, за свои семьи, за своих близких людей. Поэтому мы чтим и будем чтить этих людей. Китапта Қырым татар қараманлары да бар. Оларны Қырым татар халқы әр вақыт ақылында тұтажақ. Олар иле ғорланамыз. Знаменитый комбат Джафер Осман Топчи. 6 раз ранен он был в наградном листе. Он был комиссован из армии, но несмотря на это, после каждого своего ранения возвращался к себе в полк, командовал батальоном. Комбат — это полевой офицер, который поднимает батальон в атаку. Это командир полка может в полковом блиндаже, допустим, сидеть и командовать. А это полевой офицер, который поднимается. Дважды. Второй раз его посмертно представили к званию Героя Советского Союза. Второй раз вообще его наградили только лишь орденом Отечественной войны первой степени посмертно. Қырым Муандислік педагогика университетінің студенттеріне бұл китапларны дарқаттылар. Бұнда ғайры университетте педагогик тәсілі верухият факультетінің көні қайдетілді. Гүлнара Каримова, Аким Бекиров, Милет үшін. Ман-Юг арабасының иштирагы иле кеченлері Қаза Буюк Ялтаның Мағарач койынды юз берді. Қаза еріне әжеле қызметлер ве ичкі ишлер назирлігінің қадимлері йоланылды. Бетон ташыған Ман-Юг машинасының айдавжысы 44 яшлы Ялта сакины арабаны идаре етіп оламады. Нетижеде машина 40 метрлік дереге авдарылды. Айдавжы арабада сықылып қалды, зарар көрген еркек чешіт яралар иле Ялта шер хастаханесіне еткізілді. Русияның акимиеті Керіш боғазындан кешкен нақлие кечетінің тамир ішлеріне 100 миллиард рублей миқдарында малие айырды. Бұл ақта Мойстенің рейбер муавины Роман Новиков тариф етті. Оның айтқанына көре 2016 сенеге 65 миллиард рублей лимит кебі айырылып, бұл сене ішлетілежек. Москва шерінде Русия Федерациясы Джумхуриетлерінің девлет тілері бойынша бірінші умум Русия Олимпиадасы кечті. Олимпиадада 10-11 сынып талебелері ве студентлер иштирак еттілер. Олар арасында Қырым ярмадасының талебелері де болынды. Оларның азырлануы ве нәтижелері ақта бізім мұхбиріміз Султания Ситакаева білмеге тырышты. Олимпиадада өз білгілеріні 7 тіл группаларының векілері тақдым еттілер. Оларның арасында түрки тілдер группасы да олды. Оның сайысы ең бұйықтыр. Ондан сон славян, иран, абхаз, адыгея, вефин, угор группалары тұра. Талебелер метінлеріні осена тілінден рус тіліне тәржіме еттілер ве эссе яздылар. Қырым татар вешар филология факультетінің 5-ші курс студенті Султания Сифляева тақдим етті. О бірінші сефер бойле олимпиадада болынды. Султания оның ана тілі Қырымдан тыш яңғыравына пек ғорурлана. Олимпиада үч басамақтан тешкіл олынды. Қырымда сайляв турының ғалибы Султания Сифляева Қырым татар тіліні ве медениетіні Москва шерінде умум Русия севиеде тақдим етті. Бізге бұл пек яқшы бір конкурс, яғни өз тіліні да яқшы же білмеге. Ось ватаны ақында да біріке сөз айтмаға ве башқаларға да, башқа халықларға да ось милетіні, ось қалқыны көстермеге. Қырым татар филология кафедрасының ребері Эдия Меметова қайдетті ки, бойле олимпиадалар Русия Федерациясының девлет тілдері сақланылмасына ве инкишаф етмесіне ярдым ете.
Бу Олимпиаданың эмияты пек буюк, чөнки бу devlet тилләренә айрылган бер вазифедер. Кенәдә бу безнең Кырым татар телimiz, безнең ана йортымызда Кырымда devlet теле оларак айрыжа эмият айрылып, бу телдән Олимпиада кечерилгәне мен белесем пек эмиятледер. Султания Есифляева Олимпиаданың финалына кечіп уламады, чөнки 2 балл етішмеді. Амма қыз ирешкен мақсатларда тоқтамайжақ. Илеріде ана тілі бойынша білгілеріні мукемелештірежек ве ось күчіні келечек ярышларда сына бақажақ. Султания Стакаева, Энвер Аблязис, Миллет Чун. Бүгін Алупкада Амитхан Султан адыны ташыған музейде Санкт-Петербург Бедей Академиясы ресамларының сергісі açılды. Бұл коллекцияның муэлифі Рустем Эминовдыр. Сергінің тантаналы açılғында мұхбирымыз Мавиле Эюбде болынды. Рустам Эминов Кырым татар мевзуатына айыт олған ресімлеріні 1998 сенесінден башлап топлап келмекте. Әрбір ресім чешет ренклеріні бірлештіріп, озгүн ветеран санат әлеміне далдырды. Чего началась вообще коллекция моя? Это 1998 год. Вот эта работа была моя первая работа. Это работа Игоря Владимировича Петрова. И вот с этого началась моя коллекция. И вот здесь 3 работы. Привил вот любовь к живописи. Я его считаю своим как бы учителем. Серге 18 белі ресамларының әсерлерінден тертіп етілді. Әрбір ресімнің умуми чизгisi бұл Кырым татар халқыны темсил еткен гүгум ве жезведір. Бүгінгі сергіміз, бүгінгі тедбіріміз бұл сергінің açılışına bağışlана. Elbette çoğusu mevzularını siz көргендірсіңіз енді. Bu natürmort aslında жанрында yapılgan ama hepsi Kırım Tatar milli eşyaları, Saud sabaları, Kırım Tatar natürmortu dep adlanan sergimiz ve görgende mümkün bir kirden tanımağa nerede yapıldı bu resim. Onun için biz pek isteyimiz bu resimler faydasıyla bizim medeniyetimizi daha yakınca, daha güzel tanımağa. Әрбір ресім озгүнлігі ve milli menligiyle ayrılıp duradı. Sergi musafirleri, kelgenler sergini teşkil etken insanlarga teşekkürler bildirdiler. Музей Амитхана Султана с этими выставками, с такими подвижниками, как Рустем Ага, Тафиде Ханум, действительно это подвижничество, уважаемый Рустем, то, что вот вы выставляете эти прекрасные картины, которые дают представление для молодежи особенно о крымско-татарском народе, о том, что мы здесь, в Крыму, можем быть только в дружбе, как написано, что на нашем гербе, процветание в единстве. Поэтому огромная вам благодарность. Амитхан Султан музейінде чоқ араштырма işleri алып барыла. Кырым Федераль университетінің студенті Ибраим Мухтерем tasviri sanatнен оғрашқа рессамлардың аяты ве ижадынен меракланып башлады. Бүгінгі сергеде Ибраим келгенлерді Тоқтар Афузның ижадынен таныш етті. Егет земаневи ве кечкен асырлар девамында фаалиет көстерген рессамлардың ижады арасында параллель кечірді. Мен бүгін Алупкалы Кырым татар ресам ақында Тоқтар Афуз ақында сөзіні үрсеттім ve zemanivi resamlarını onun kıyaslasak bir üsluplarını görmek mümkün. Mesela cezvelerini, natürmortlarını. Musafirler kaydetkenlerine göre bu resimlerini seyretken insan Kırım Tatar medeniyetinden yakınca tanış olabilir. Benim için çok iyi bir moral veriyor. Çok sergini bakanda, sergini görgende görüyorsun çok renkler, meyveler, armutlar, bütün gugumler, cezveler, bütün Kırım Tatar'ın içi bu sergine görüyorsun. Sergi bir ay devamında taqdim edilecek. İstegenlerinin yapısı Amитхан Султанның muzeyine teşrif buyurup, milli üslupta yapılgan natürmort resimleriyle tanış olabilirler. Mavile Юбомер Мустафаев, Millet üçün. Şimdilik bolğan malumatlarımız edi. Bizim televizyon takımlarımız yangi malumatlar üzerinde çalışmaktalar. Növbetdeki yayınlarımızı kaçırmağınız, evlerinizge daima iyi haberler kelsin. Sağlıqla qalыңыз.